radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Bamwe inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza kandi mbaye ikaze muri aya makuru duhere ku ngingo zayo. Leta ya Kongo ntiyemera ko ari umutwe wa M23 ufite umujyi wa Goma, ahubwo ivuga ko Goma yigaruriwe n'abanyamahanga. C'est une situation évidemment qui nous révolte aussi énormément. Ce qui est important quand même est de reconnaître que depuis 3 ans, la République démocratique du Congo... Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutegarugori Therese Kayikwamba Wagner, ati ibirimo bibera i Goma birababaje cyane, nyamara ikintu abantu bakwiye kumenya ni uko hashize imyaka 3 Kongo idahwema gukangurira amahanga ibyo M23 n'ingabo z'u Rwanda bakora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turacyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 nyine yigaruriye umujyi wa Goma yatangiye gusubiza iwabo impunzi zari zicumbitse mu nkambi zo muri uyu mujyi no mu nkengero zawo. Naho muri Kenya, urugomo n'ubwicanyi bikorerwa abari n'abategarugori ruhora rwiyongera. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakora nketi ku mpanuka z'indege bavuga ko abaziyobora ari bake, bityo ko biteye impungenge z'umutekano wo mu kirere. Aya makuru turayarambura mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru tuyahere rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko nari maze kubibabwira, abakora nketi ku mpanuka y'indege itwara abagenzi na kajugujugu ya gisirikare zagonganiye mu kirere zizimirira mu ruzi rwitwa Potomac hafi ya Washington DC, umurwa mukuru w'igihugu, bazamuye ikibazo cy'umutekano wo mu kirere n'ubuke bw'abakozi bo ku butaka bayobora indege. Eugene Mukankusi nibyo atubwira. Iyi niyo mpanuka y'indege yatwaye ubuzima bw'abantu benshi muri Amerika mu myaka 24 ishize. Ishami rishinzwe kuzimya umuriro rya hano Washington DC ryatangaje ko habonetse ikizwe nk'agasanduku k'umukara k'indege y'isosiyete American Airlines yahanutse nyuma yo kugongana na kajugujugu ya gisirikare mu mugoroba wo kwa gatatu, igahitana abantu 67. Abazobereye mu kwibira mu mazi bakuye mu ruzi rwa Potomac bimwe mu bisigazwa by'indege kandi babonye n'ibindi bice byayo kuri uyu wa gatanu. Abayobozi ntibavuze icyateje iyi mpanuka, yabaye mu gihe indege yari ivuye muri leta ya Kansas yageragezaga kumanuka ku kibuga cy'indege cyitiriwe Perezida Ronald Reagan. Ubuyobozi bukuru bw'ikigo kireba ibijyanye n'indege bukeneye abandi bagenzuzi 3,000. Iki kigo cyavuze ko mu mwaka wa 2023 cyari gifite abagenzuzi bafite impamyabumenyi 10,700. Aba bajya kungana nabo mu mwaka wabanje. Kuwa gatatu ku kibuga cy'indege hari umugenzuzi umwe aho kuba 2 wagombaga kugenzura indege zitwara abantu n'akajugujugu ku kibuga cy'indege. Ni ibintu byafashwe nk'ibisanzwe ariko bibonwa nk'ibikwiye bitewe n'ubuke bw'indege muri ayo masaha, nk'uko umuntu wahawe amakuru kuri iki kibazo abivuga. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abasirikare ba nyuma b'Ubufaransa bavuye mu gihugu cya Chad. Ingabo z'Ubufaransa zari zimazeyo aho nyine muri Chad imyaka 70. Fidel Niyongabo araduye inkuru. Perezida Deby yatangaje ko igisirikare cya Chad cyiteguriye gukingira igihugu abansi bose bazogerageza guhungabanya umutekano waco, ni mu gihe itariki ntarengwa ko ya 31 y'ukwezi kwa mbere y'uko inteko z'Ubufaransa ziva muri Chad yashitse kuri uyu wa gatanu. Izo nteko zavuye mu ikambi y'igisirikare iri ku mugwa mukuru N'Djamena muri iyi ndwi, zacumbitse muri iyi kambi mu kiringo kigera ku myaka 70. Perezida Deby yatangaje ko ukuva mu gihugu kw'inteko za nyuma z'Ubufaransa muri iyi ndwi bitanguje igihe gishasha muri Chad. Perezida wa Chad Mahamad Idriss Deby yabitangarije ari mu ikambi ya gisirikare ku mugwa mukuru N'Djamena kuri uyu wa gatanu. Hari mu birori bihimbaza itahuka ry'inteko z'Ubufaransa muri Chad imbere y'itariki ntarengwa ko ya 31 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Perezida Deby yari yahaye abategetsi iryo sango kugira babe bakuye izo nteko mu gihugu ciwe. Inteko z'Ubufaransa zashitse icese ku mugwa mukuru wa Chad N'Djamena kumenyereza abasirikare bari bakiri bashasha muri uyo mwuga mu mwaka w'1960.
ijwi ry'Amerika tuze muri Kenya, aho urugomo n'ubwicanyi bikorerwa abari n'abategarugori rudahwema kwiyongera. Nabo rero bafashe umwanzuro wo kwiga kwirwanaho. Nibyo Eugenie Mukankusi yatubwira. Guhera ku mukobwa wari ukiri muto wiciwe bunyamaswa mu icumbi yakodeshaga hakanatemagurwa, kugeza ku wari ikirangirire mu mikino olympique watwitswe n'uwari umukunzi we batandukanye, ubwiyongere bukabije bw'ihohoterwa rikorerwa abagore muri Kenya bwateye benshi kwitegura guhangana n'ababahohotera. Abagore 97 hirya no hino muri Kenya bishwe bunyamaswa n'ababigambiriye mu bijyanye n'urugomo rushingiye ku gitsina hagati y'ukwezi kwa 8 n'ukwa 9 mu mwaka ushize wa 2024 nk'uko imibare ya polisi ibigaragaza. Polisi ntiyatanze imibare yo mu bihe bya mbere yaho, ariko ukurikije imibare yakusanijwe n'itsinda ryitwa Africa Data Hub, mu mwaka wa 2023 abantu b'igitsina gore batari munsi ya 75 barishwe na 46 mu mwaka wabanje. Abakangurambaga bavuze ko urwo rugomo rwiyongereye mu mpande zose za Kenya mu bice bikennye bituwe mu buryo budakurikije amategeko, aho ibikorwa by'abagore byo kwirindira umutekano byafashe intera nshya yihutirwa. Imbere muri kiliziya Ikorogosho hafi y'umurwa mukuru Nairobi, Mary Wainaina w'imyaka 93 y'amavuko arashyira iyo myitozo mu bikorwa, aho asakuza agira ati oya oya oya, mbere yo kwiruka ahunga mugenzi we w'umugore bigana abona mu ishusho y'umugabo. Ku bantu 10 barimo guhugurwa amasomo bayamira bunguri. Aya makuru murayumvira kuri radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, no kuri wa3 radiyo yacu voa.com, YouTube na Facebook radiyo yacu voa. Amakuru rero nk'uko musanzwe mubizi avugwa cyane muri iki gihe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibibera i Goma no mu burasirazuba bwa Kongo. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru Roger Muntu w'ijwi ry'Amerika ishami ry'igifaransa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutegarugori Therese Kayikwamba Wagner ntavuga ko ari ma 23 ifite umujyi wa Goma, ahubwo ati Goma yigaruriwe n'abanyamahanga. Temistokle Mutijima, wiriwe neza? Mwiriwe neza Thomas. Iki kiganiro rero wagikurikiye, hanyuma wasanze gikubiyemo ibiki? Watubwira, watunyuriramo? Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yatangiye abaza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo niba yakwemeza niba ma 23 ari igenzura umujyi wose wa Goma, niba kandi yaba afite ikigereranyo mu mibare cy'abahapfiriye. Minisitiri Kayikwamba Wagner mbere na mbere yavuze ko ashaka kwemeza ko Goma yigaruriwe n'abanyamahanga bikozwe n'ingabo z'u Rwanda, igisirikare cyemewe cy'u Rwanda. Ati ni umuturanyi wacu. Nibyo nyuma y'iminsi yaranzwe n'imirwano ikaze twabonye mu mujyi ma 23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ubu bamaze kwigarurira igice kinini cy'umujyi wa Goma. Ku bijyanye n'abapfuye bitewe n'uko ibintu bigenda bihindagurika cyane, ariko kandi na ma 23 n'ingabo z'u Rwanda bakaba bafite inyungu mu kutagaragaza isura ya nyayo no kwemerera isi ko yakwirebera ubugome igitero cyabo cyakoranywe, biragoye cyane kubona umubare uhamye w'abapfuye muri iyi minsi y'igitero. Dukeneye kandi gutandukanya ko hari impfu nyinshi zabaye biturutse ku mirwano, ariko hari n'izindi zaturutse ku kuba u Rwanda rwarasenye rubigendereye ibikorwa remezo by'ingenzi muri Kongo. Baciye imiyoboro y'amashanyarazi, barasa amabombe ku bitaro, banaca imiyoboro y'amazi, bafunze ikibuga cy'indege, banafunga imihanda inyuzwamo ibicuruzwa. Nibwira rero ko iyo tuvuga abapfuye, abatari abapfuye bahitanywe n'intambara ako kanya cyangwa se abishwe n'amasasu yo mu mirwano hagati y'impande zihanganye, ahubwo hari n'impfu zaturutse ku bukana bw'ubugome igitero cy'u Rwanda ku mujyi wa Goma cyakoranywe, ari byo uko gukupa ibikorwa remezo byankenerwa. Ku kindi kibazo Roger Muntu yamubajije ati ibyo ntibyaboneka nk'intege nke za guverinoma yanyu mu kurinda umujyi ukomeye nka Goma. Uku gusubira inyuma ubisobanura ute, na cyane ko hari benshi bibaza bati ibi byaje biti? Minisitiri Therese Kayikwamba aha yasubije ati birumvikana n'intambwe isubira inyuma, kandi ni ibintu bibabaje cyane, sinatinya kubivuga.
dukwiye kwemera ko ibi byatangiye kugaragazwa kuva mu mezi menshi ashize, niba ahubwo atari no mu myaka myinshi. U Rwanda rwashoye imbaraga nyinshi mu kwigwizaho intwaro no kuziha M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Bashoye imari mu kugura intwaro zihanitse zitari zimenyerewe mu karere, intwaro zakoraga ku buryo n'umuryango w'abibumbye muri raporo wahaye akanama gashinzwe umutekano wasobanuye neza ko zirusha ubushobozi zawo. Ikindi dukwiye kumva ni uko u Rwanda inshuro nyinshi rwagiye rurenga ku gahenge kabaga kavuye mu biganiro bya Rwanda kagombaga gutangirana n'itariki ya 4 y'ukwa munani, binyuze mu gukoresha ikoranabuhanga rihambaye nko guteza kirogoya mu ihererekanywa ry'amakuru, ibisobanuye ko inzira zose z'itumanaho mu kirere cya Goma ndetse no hafi yazo zari zaramaze kuburizwamo burundu, kuko mu gihe kirogoya zaje mu ihererekanya n'ikwirakwizwa ry'amakuru, bivuze ko inzira zo gutwara ibikoresho bya gisirikare zari zigoranye cyane, ari nako byari kuba ku bikorwa by'ubutabazi ndetse n'abategetsi ba gisivili. Rero ntidukwiye gutinya kwemera ko habaye ishoramari ryinshi cyane ry'umutungo w'u Rwanda mu gushoza iyi ntambara, nta gucogora, kandi rwabikoranye ubugome ndengakamere, nta kintu na kimwe rwitayeho, yaba abantu bazapfa ndetse n'ikiguzi cy'abazahitanwa n'iyi ntambara. Roger Muntu mu kumubaza ikibazo gikurikiraho yamubajije ati, ese ubu haba hari ingamba zo kugaruza ubu butaka? Minisitiri Kayikwamba ati, turashaka ko ibintu byumvikana neza kuri iyi ngingo. Ntibyemewe ko u Rwanda, igihugu kinyamuryango cya Loni, kinyamuryango cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'indi miryango myinshi, kigarurira igice cy'igihugu cyacu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni ibintu tutazihanganira. Ikirenze kuri ibyo, ni ibintu isi yose idashobora kwihanganira. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano kakoze inama ku cyumweru gishize no kuwa kabiri ushize, aho benshi mu banyamuryango bamaganye mbere na mbere ukuba k'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, ariko banasaba ko rwahava bwangu, cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa Loni, cyo kimwe n'umuhuza mu biganiro bya Rwanda. Rero twisanze mu bihaho atari Kongo gusa, ahubwo n'abafatanyabikorwa bose bafite uruhare muri iki kibazo barimo kwamagana u Rwanda ku bikorwa byarwo byo kwigarurira ubutaka bwa Kongo binyuranyije n'amategeko. Ndetse hari n'ubusabe bw'abaterankunga bakomeye b'u Rwanda. Turimo turabona Ubwongereza, turabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo bose basohoye amatangazo akomeye yamagana uku kuvogera ubusugire bw'igihugu cyacu. Rero birumvikana, ibi ni ibintu bidakwiye kwemerwa atari kuri Kongo gusa, ahubwo nibwira ko bitanakwiye kwemerwa ku bindi bihugu byose ku isi. Birajwe ishinga n'iyubahirizwa ry'amahame mpuzamahanga ashingiye ku itegeko. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu kibazo gikurikira yamubajije ati, hari impungenge nyinshi ko igisirikare cya Kongo kidafashwa bihagije na guverinoma, umushahara muto, cyacitse intege, ibyo bikagira ingaruka ku bushobozi bwo kurwanya M23. Ibura bivugaho iki? Aha mu gusubiza iki kibazo, Madame Therese Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, yagize ati, ndashaka kwibutsa ko Perezida Tshisekedi igisirikare yakigize nyambere kuva no muri manda ye ya mbere, ariko no muri iyi ya kabiri akomeje kuvugurura uburyo bw'imikorere y'ingabo zacu. Habaye ingorane nyinshi mu bijyanye no kuvugurura igisirikare, mu kugishakira ibikoresho no mu gukora ibishoboka ngo kibone ubufasha bwose gikeneye. Gusa turemera ko uyu ari umurimo ukomeza. Turemera kandi ko iyo ibi byakabaye byarihuse, kuko byari kudushoboza kurwana mu buryo bukomeye kurushaho. Thomas, ibi ni bimwe mu byo mu kiganiro cyihariye Therese Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, yagiranye n'Ijwi ry'Amerika. Ni bimwe mu byo yagarutseho, ariko ni ikiganiro kirekire, turaza kukigarukaho mu makuru yandi y'Ijwi ry'Amerika. Temistokle, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane Thomas. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turacyari kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yatangiye gusubiza iwabo impunzi zari zisanzwe zicumbikiwe mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Goma, Jimmy Shukrani Bakomera, ukurikirana ibi ngibi. Jimmy, wiriwe neza?
Mwiriho neza Tomasi. None se abantu bavuye mu nkambi ba mbere na mbere ni bantu ki? Ni abagabo, ni abagore, ni abana cyangwa ni bose? Nibyo, kuri iyi nshuro ntabwo abantu bahise bava mu nkambi cyane, gusa hatangijwe ibikorwa nakwita by'ubukangurambaga byo gukangurira abantu kuva mu nkambi, cyane ko byabereye ahitwa Mize ku byari bisanzwe ari ibiro bya guverineri w'intara Kivu ya ruguru, ubwo abari baturutse mu nkambi baje kuganira na M23 aho kuri Mize du Peuple ihimbi mu mujyi wa Goma. M23 ibabwira uko iki gikorwa kizagenda, uko izi process zizagenda zo kubakura mu nkambi no kubajyana mu bice baturutsemo. Abari bakitabiriye ni benshi, barimo abagore n'abagabo ndetse abantu batandukanye, ingeri zitandukanye bahunze bari bitabiriye iki gikorwa cyo kumva neza ubutumwa M23 yari yabageneye, uburyo ibikorwa byo kuva mu nkambi no gusubira mu buzima busanzwe mu bice baturutsemo, mu bice bya teritwari za Masisi, Rucuru, Nyiragongo, Lubero, Walikale n'ahandi, uko bizagenda. Hari ibyagezweho cyane mu butumwa bwa M23, aho ivuga ko nko ku bantu wenda batishoboye badafite ubushobozi bwo kuba bazasubira iwabo neza, M23 hari icyo izakora kugira ngo babashe gusubirayo ariko bakava mu buzima bw'ubuhunzi. Thomas, hanyuma wabonaga abo baturage bameze bate? Mbese ntabwo babafite bwo gusubira iwabo? Kubera ko guhunga ndibwira yuko iyo umaze igihe kubera umutekano mukeya, mbese mu magambo makeya M23 yabahumurije ku buryo umutekano iwabo aho baturutse bahunga hatekanye, nta kibazo bashobora kugira. Nibyo, M23 yabanje bahumuriza, gusa bamwe mu bo navuganye nabo ubwo narindi kuri aho iki gikorwa cyaberaga, navuganye ahanini cyane n'abagore, bavugaga ko wabonaga ko bishimiye kuba basubira iwabo mu byabo, cyane ko icyo bongeraho ari uko nimba ibi biri buze gukorwa vuba na bwangu, ndetse M23 ikabarindira umutekano mu bice baturutsemo, bavuga ko gusubira iwabo byo nta kibazo babifite wabe na gato, kuko ari icy'ingenzi cyane. Bavuga ko bahunze intambara, uko guhunga intambara rero nimba bari buze kubarindira umutekano, abo navuganye nabo bavuga rwose ko ibyo babishyigikiye 100%. Naho M23 yo yabahumurije, wabonaga baganira nk'ibisanzwe, kuko habayeho kubanza kubaza ibibazo, ufite ikibazo akakibaza, hari impungenge zose zatanzwe, hari delegation y'impunzi ndetse yashoboye kuganira na M23, cyane ko bari bafite n'ubutumwa bari bageneye ubuyobozi bwa M23 nabwo burasomwa muri icyo gikorwa. Wabonaga abantu bishimiye kuba bashobora gusubira mu byabo nimba koko M23 iri buze kubarindira umutekano bagasubira iwabo neza. None se abayobozi ba M23 bakoresheje iyo nama bari mu zihengero z'ubutegetsi? Ni perezida wa M23, ni umugaba w'igisirikare cyayo, mbese ni bande bakoresheje icyo kiganiro? Hari abashinzwe ibikorwa bya affaires sociales, sinzi ngo mu kinyarwanda ngenekereje ntabwo ijambo ryaza vuba. Reka tuvuge ko ari ibintu mbonezamubano n'imibereho isanzwe. Nibyo n'abandi, ndetse hari na bamwe mu bayobozi ba HCR bari bakiri aha ngaha, ni ukuvuga iriya HCR iriya shyami rya ONU ryita ku mpunzi, nibo bari bayoboye icyo gikorwa, ndetse banizeza impunzi ko baza gusubira mu byabo vuba bidatinze, cyane ko ingamba zikomeje gufatwa kugira ngo ibi birangire vuba na bwangu. Thomas, noneho rero tugarutse ku buzima busanzwe bwa buri munsi, uri Goma, amashuri yatangiye, amasoko ararema, ibiro byafunguye, mbese ubuzima bwifashe bute?
ubu tuvugana maze nk'iminota 20 gusa ngeze mu rugo. Ikiri kugaragara ni uko umuriro w'amashanyarazi wari wacitse mu mujyi hose usa n'umaze kugaruka. Ikitaragaruka ni internet, ariko umuriro w'amashanyarazi ubu ngubu urakora. Gusa amasoko mato mato nayo nabonye yatangiye gukora cyane mu masaha y'umugoroba, ariko amashuri n'ibindi bikorwa bitandukanye n'izindi serivisi za leta ntabwo ziratangira gukora. Ariko murabizi ko ejo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, umuyobozi wa AFCM 23 Corneille Nangaa yijeje abaturage bo mu mujyi wa Goma yuko ibyo bikorwa byose, mbese ubuzima busanzwe mu baturage bugomba kugaruka vuba na bwangu. Naho rero ku byerekeranye n'umutekano, nka nimugoroba mushobora gusohoka mugatembera, mbese abishoboye bagafata agacupa mu kabari hariya? Ibyo ubu ngubu birakorwa, ubu ngubu birimo gukorwa cyane ko abantu bemejwe neza yuko ibikorwa byabo bishobora gukorwa amasaha 24 kuri 24. So ubona ko abantu batangiye kwemera, batangiye gusubira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Amaduka amwe n'amwe muri za karitsiye atangiye gufungura. So abantu ubona ko batangiye gusubira mu buzima busanzwe, nubwo batarabyakira neza, mvuge ntese ntibaramenyera neza guverinoma nsha, ariko barimo kubyakira buhoro buhoro. Thomas Jimmy, shukrani bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Goma, ndagushimiye. Murakoze cyane namwe Thomas Kamirindi. Komeza udukurikiranira ayo makuru rero. Ijwi ry'Amerika, nk'uko mubizi, ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye zimaze imyaka 26 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho zakoze iki kuki intambara zidahagarara? Abahanga n'abanyekongo bo by'umwihariko baribaza icyo zimaze. Ingabo za Loni zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwa mbere mu 1999 zitwa MONUC. MONUC yahinduye izina mu 2010 ifite abakozi 24,983 bagizwe n'abasirikare n'abapolisi mpuzamahanga 20,586, abasivile mpuzamahanga, abasivile b'abanyekongo n'abakorerabushake mpuzamahanga ba Loni. Mu 2010 rero MONUC yahinduye izina yitwa MONUSCO. Kugera mu kwezi kwa 10 2024 MONUSCO yari ifite abakozi 13,971 barimo abasirikare mpuzamahanga 10,183. MONUSCO ifite ingengo y'imari ya buri mwaka irenga amadolari miliyari 1 na miliyoni 123. Muri make byibura amadolari miliyari 1 niyo Loni ikoresha mu butumwa bwayo bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri mwaka. Bivuze rero ko muri iyi myaka 26 ingabo za Loni zimaze muri Kongo zakoresheje amadolari arenga miliyari 26. Hagati aho zapfushije n'abantu 445, abasirikare, abapolisi n'abasivili bose hamwe. Abahanga rero baribaza niba izi ngabo za Loni zidakwiye gutaha. Urugero ni Profeseri Kizito Sabala, yigisha ibya diplomasi n'umubano mpuzamahanga muri kaminuza y'i Nairobi, University of Nairobi muri Kenya. I think the calls for its withdrawal will intensify. Ndibwira ko abantu bagiye gusaba ko MONUSCO ikwiye gutaha bazagenda biyongera. Buri wese azageraho yumva ko yarengeje igihe ko ikwiye kuva muri Kongo. Abanyekongo nabo ubwabo bibaza icyo MONUSCO igikora mu gihugu cyabo. Ni nka Philippe Unji, n'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu y'Epfo n'umuyoboke w'ishyaka AFDC, bishatse kuvuga Alliance des Forces Démocratiques du Congo, umwe mu mitwe ya politiki igize urugaga rufatanyije ubutegetsi na President Felix Tshisekedi. Mimi nadhani wako wapo wamesaidia kukingia raia, lakini haitoshi. Sinshidikanya ko ingabo z'amahoro za ONU zagize uruhare mu bikorwa by'umutekano w'abasivili, ariko ntibihagije. Dutegereje kureba icyo ONU izakora. Nicyo kizatwereka niba bakunda Afurika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turakurikira ibyo barimo, au kama wanapenda Kongo, sababu na ni hapo na sisi tunachungua, tunawaangalia.
guverinoma ya kongo nayo yasabye ko monusco itaha. manda ya nyuma loni yahaye izi ngabo zayo muri kongo izarangira ku itariki ya 20 y'ukwa 12 k'uyu mwaka w'2025. ariko kuri Vivian van der Pere, umuyobozi mukuru wungirije wa monusco, baracyakenewe nk'uko yabivugiye mu nteko ya loni ishinzwe umutekano ku isi. monusco iracyahura n'ingorane zikomeye, nyamara iracyafite uruhare runini mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu kurengera abatagira kivurira. Ibi bituma n'abahanga batandukanye bakeka ko intera intambara imaze gufata ishobora gutuma loni yongera nanone manda ya monusco aho gukura ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ijwi rya Amerika tujye mu Rwanda, ariko nanone ku bibazo by'abanyekongo. Leta yatangiye kwimura abari barahungiye mu nkambi ya Rugerero mu karere ka Rubavu ni mu burasirazuba, irabajyana mu nkambi ya Nkamira. Gloria Tuyishime arabikurikira. Ubwo ijwi rya Amerika yageraga mu nkambi ya Rugerero, twahasanze impunzi zegeranye ibikoresho birimo ibiryamirwa, imyambaro n'ibindi. Ni inkambi yari igizwe n'amahema y'umweru, ari naho izi mpunzi zabaga. Hari ibice bibiri, impunzi zaturutse i Goma n'abandi baturutse mu nkambi zitandukanye zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impunzi zabarurwaga kugira ngo zibone zitahe. Abana n'abagore n'urubyiruko nibo bari biganje muri iyi nkambi y'impunzi. Nk'uko twabitangarijwe n'ubuyobozi bwa Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Minema, impunzi zisaga 200 nibo batashye kuri uyu munsi. Abandi bajya mu miryango n'inshuti zabo, abandi bajya mu nkambi ya Nkamira. Bamwe muri bo bemeye kutuvugisha. Uyu mupenzi Dani ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 25, yahunze ava Indosho ku munsi w'ejo hashize. Nahunze ejo hashize, naho nahunze ku mpamvu y'indambara zihuje umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo. Ubwo ngabanzuye mu miryango mu Rwanda, umurenge wa Bugeshi. Yatuganije kandi n'impamvu yahisemo kujya kuba ku nshuti. Bonye ntabwo ari ngombwa kuba naba mu nkambi, biba ngombwa ko ngomba gutaha. Mpamvu ko mfite imiryango, buri kimwe cyose naba nagikenera nkakibona, ariko mu nkambi ho n'amasaha kurya, icyo kunywa no kuba umuntu atakwidagadura ngo aje no hanze. Niyo mpamvu mvuyemo nsubiye mu miryango. Mu gihe muri Kongo indambara zirangiye tuzasubira mu byacu. Mpunzi Naftali nawe ni umusaza w'imyaka 60. We yahunze aturuka i Masisi. Yaje nta mwana nta n'umugore kuko batataniye mu nzira. Ubu nabanje kureba mu mavandimwe ba hano hino, niho nabaje kuba bangombwa ko nza kwifashisha muno mbone ko nashyikira abandi bagenzi banje n'imiryango yanjye wenda yagiye itatana. Bamwe banaje mbere, abandi tuza kusigara Kongo. Intambara ibaye mbireyo niho tuje, ariko ko dufashwe hano u Rwanda rutwaraje buratwakira. Mbo tukubona ibyo kurya, bari kuduha amata, baduha n'ibyo kuryamira. Asifiwe Ariane nawe ni umugore w'imyaka 35 ufite abana 2. Siwe wabonye agera mu Rwanda ku munsi wo ku cyumweru. Ku cyumweru amasasu gavuze cyane twinjira mu nzu, ariko mu kwinjira mu nzu masaa 8 saa 9 abasirikare ba guverinoma bo muri Kongo bakaja baraza bagakubita imiryango ngo baze badusahure. Amavetero bose bakaje baragenda bari kubarasagura. Ubwo twebwe buca ku wa mbere, ku wa kabiri turi gutambuka. Ubwo nje no mu wanje kibombe canguyeho, umwana wanje camuciye n'indoki hari aho turi kumwe nawe. Uyu mubyeyi avuga ko atasubira mu mujyi wa Goma aho yaturutse kubera ko byaba bisa no gutangira ubuzima bundi bushya. None singabundi urambwira ngo nzubireyo, inzu nari ndimo carapasutse, ndasubira bitari byashira, ndamya ndaja hehe kana ndi n'umupangaye. None wambwira ndaja he? Je ndabwo nanumva ko mbega ntasura, rumvishe ko bigiye neza. Ahubwo ndabwira ngo ndacyungu naza byose mbega nibereho gutyo gusa, ariko pe hano mwatwakeye neza, Imana izabaho umugisha. Mwatwake neza kuko naje nucyo tu ni gutyo meza, ariko ndababwo nenda gusubirayo ubu nasura mu yihe nzu yande. Bamwe muri abanyekongo bagaragaza ko nta mahitamo yandi bafite uretse gusubira mu gihugu cyabo bagasanga imiryango yabo. Hata viti kiendelea sio intambara yakomeza, ntabwo abantu bapfira gushira. Bamwe barapfa abandi bagasigara, ariko tuzakomeza kuba mu gihugu cyacu. Mfite umuryango, mfite umugore n'abana. Ntabwo bigeze bamuka, kandi buri gihe iyo twavuganaga bambwiraga ko nta kibazo gihari. Na wao wananieleza hakuna shida wako nyumbani. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda ivuga ko nubwo ikuyeho iyi nkambi itazahwema kwakira impunzi mu bihugu zaba ziturutsemo byose. Minema kandi yarekeye abanyekongo bimwe mu bikoresho yari yarabahaye birimo matera n'ibindi. Umukozi wa Minema ntasanze ntiyemeye kugira ikindi kirenze yadutangariza kuri izi mpunzi nshya. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Nahangaha dushoreje aya makuru ku Ijwi rya Amerika. Ndabashimiye, murakarama.